Sa vinaka vakalevu rongo vinaka na serni wota lili era langata na ngoni vuli ni andi kumbau school mai sawani o beba kumbula sarani bikem ni todoko na beba kanu ni siama tikumai ena kabina ni kua kabiti ni singa buke lulu ena rosanga vuli singa ni vula Oktoba na vula imbalolo lailai ni ambaki rono ndolo rosanga vulkan dua sauti timkana va ena tin katol na miniti ena nonda bono mai viti vike tongo i Hawaii se singa tu siti tiko sa oti tiko na ono ena tin katol na miniti ena kavi au vavi ni binak sar baka lebu kemdo na marama na mundo bakando nuya mundo ngole mai na kavi na kanikua meto me vitalo no tunga ena buk ngani kena baka na numitiko na tau ya butaki ni korni bule na andi da kumbau school ena bula kede ni bula Oktoba ena veyambaki ndo baka dortu kina na keni baka na numi o mani na numa kina me na tomani tuna vitala noa ena sinu vina kanikua me baka nya ngole mai na marama minista baka denu o mista baka tale na bula ke lo mai viti kero sama ni vital no kire ke lani me na suret tale mai na marama minista baka denu me mai tomala tale na nona itala noa me baka nya tukuno kwa na sinaya se levu tau tu tala no vina kata ko me wasea au sangai mani tukuno vakava me na forum se dona singa me na dingita ke na bulo Oktoba me na ngole tale mai me na me vitala no ia sana senga wala ngani na rongo na domona sana rongo tale ngana domoi luvena ngone leo olani ale ni to vakatale ni avuli tale ngame korni buli mande ta kombau kana sulit tale na marama misi Susana Tisawau ni ada buti tiko na ada muni Mrs. Tisawau na marama minista vakade nguna ada muni na nguna me interview kina sama ni tukuni o sana sulit talanga mai me na ngole mai meto me vital no dombula vinak na marama Binaka Dr. Teresi Binaka binaka naka vakalevsara na no mundo siama mai na kavina ni kua au kila ni do maramo so keve yo marota ni ronga na kavi taundonu na vesureti na kavini siga ni kua meto me vitala noa ka meto murele stale manda na mawe ni avanta to ri tukuna kina ve kaumbeka kina ve ngele so mbeka to ambutuka tu na ndona ngono makao na vanua osawani na tikina ivungoa na rukuni venda kua mesawani via vakatolo sakatiko na ve jalni abutambu na vono vakaturango vuna vakatalenga kina na sana vakaturango na tasiri na kavina ni kua ni katome ndambe batitiko na marama veve kani na kavini sikini kua na neto reile sutiko na ngona to ya bukina na korni buli mai na andi da kumbau school mesawani na kavina ni sikini kua ia na rere binaka me timberangani to tika buna nando to vitala noa ke to ngani to diva kamadal tikena to ngaba leka na diva no to diva butu mekina ke na yamba ke talambe ka ngato wa bulikina mai andi da kumbau school ke bakairao to sana tika bumbe ngabe marama minista bakademu o mitwakatal to sangai ngole ani be Mrs. Tisawau to sangai ngole sarvelani ke bakairao na naka ni belum na turang kena maramo bimbi bikin maramo buliot ke ni borong tu mena biasa ibi kena sai bura-bura waya untuk kila hitungan ang udah sengaja juran ni kini sawa ni ngau ya usin ni ngau ngone ni butik au vasu ngau ndio ngana lu vengu waya lani dono nunggu ngone susu lu vengu talanga nunggu yata taufa nunggu grandchildren
tule tolu na luve yalani na luve nunguiata tule ba au likitunga minunguiata luve nunguiata peka officially ya luve saranga au kotikoya ina nungu lesi bra matatu na ngono lesikina mo diplomati Britania wili tumela la officially be au nunguiata Sa. pembengaya Sa. nakampolitiaw Nakabali Sara. Totok ko makawagi. Satu na viva kalau ngatatake nir satu na makumbunda. Nakabali Sara Miss Vakatali. Sarangol sarbe Mrs. Tisawal karena ni rambula manda di pamatak ni talaga. Iya. Isa ni sa mbula vinaka na kiwini na liuta katiko nonto vitala noe na singa ni kua ke kimrona vitinani ni mbula vinaka ka bakammi vikemni na bakarongo tikmai na biasa ibura-bura koni abuli wati mai sawani se ndoni kila wekawni mbeka tiko talanga mai sawani se o ko ngai barong tu mai ni sambula vinaka mi o matal tekia o yo na o loko timindo na yanu leilai mai bua o tavea lekutu na sana na tikino lekutu na sana umbu yo au wasu I tadi no doreo ia na ngai saini mate sartiko ina mata kula nanronga lima na luwe ngertu tangane lima na ivalu rendo tuna rena hengwa yo au kalunga tangani ngai bumi suli biao na dona luwinguele wa yana luwena na wotingun sempre kero bomaukin kero sempre mau sange mai wili menongo au wakabinwina kakina sa meka ono tiko ni luwingua sa kwembe ngaya membele jao Nakabakalew Sara totok bakawati sangol saran gove lani na vale vo maramanita tomanda sebenarnya mamadal teke ona be babri nak ngabi kemni na sureti o mamelewe na vital nongo kemni na klache go kemni na warong kemni na batu-batu ko ni nekai bi nangono saba baro teke o chuki na membeleta na nonto vital non ni ko au savie loma ruatale o watatar sa ai au sing bamba kindonton mo chuko maluani na lom ni vital longo betana sin betana ka uno wasya na leo rexar na ngo numero be wasikino raw au samo my message we wako tundo na tarvi maramonita tarisi sa gay waka sang sa chuko mantanga me lewana na vital on te manindon te lewan kalau no turu mana no lewana chuko na vital na ena nonto wata endai yun evangala nieta wakatale nungo sando libro que vivió en lani au wasui batiki en el coroyabo au wol kaumbula talanga kina nanong tumbuturanga mai tumbo kila kiamba nanong kumbula todo ko lomiviti eu na mbaki wa buliki na may anti kumbau may na mbaki tin kazi wa wal sang bulkawal au buliki na may fomundua kina tin kazi wa zio sang bulkatolo sambil meki sa fomon ya na nunggu bulinga may anti kumbau eu ke wa kemni na warong tu may ke kanis kila devir na bulioti erna kilachuna tikinongo ne wasu saranga may sawan na gas ni bulili tiki na may kya na maramit na kembal na bos teki na born and bred sawan ni iyo ya hindi na saranga via do saranga susungi saranga may anti na kumbao
Soran dorongo na karuani adhangu karuani adhangu na alania tau vai adhavi na marama mbungu mai somo i ngau karuani adhangu na Lili Waimanu de dorongo no mende de mbuliana adha na marama tinangu mleta me wakame wote Lili mbaka esenga ya na adha ndina ni tamata Oi. Ina ni marama naroon ningi talotak na maram tinang sa pambaltak na kina ya kumbaka ube pambaltak nga wala kalak membelit yaw maram na ita na hospital to monong bikin nak Sabi na nakbalib sa ralani. Yung kano mo tukon na maya na born and bred. Sa vandin din text na kawikim nila niya. Senyo ni sud sarang mika kau buli wika kedo nanumau nanumutumba take may listali ki sawani. Nakapakalibulan na namu wasema ya. Yo klan yung naturangi maramati na muni Miss Pakatale. Membalet sarangan nanumuni ngono misawani. Mebakanyo niya buli misawani o ni manilista alam mo nila kingkas ni buli. Lalu ni pamadalta kamanda na kini matay na yang bakitabo niya buli kini misawani. Wati mo ni sanggale gas ni buli tale sawani marama minista ba kadin. Kerangan ni unmute. Okay. Don. na buli may sawani au buli o yang bagiono de kamisani yang bagiono no buli. Inapo yang mina 48 to 54. Sa otia sangai lagolo buli kasibuli. Osala buli kasibuli ngambal sen sa na bono tale murokin. Sala buli kasibuli. Otinga nang kasibuli. I was too young perhaps to go and teach. So lokotale kata ke umistia sen lokotale mulai buli. Oleh buli QS. Nangunayan tolakinan kakin na QS na form 6. Santo labir nangunele o merlakoyan. Ana ngone binangan dua biyao. Sini ngone binat. Ngone binangan ni reu pikilai ke koyan tapi tikong gol. Basing of Kaya kabito toko ni lakoyan ni no yasay na bus driver. Kami sa kautugan nunggu bola. Ya bola-bola ini susah nanti sawau. Susah na sotut. Bola sandau kue kena style kue baka muki titaki kue kata ki bangu kue bangu. Eu sandau la ko sandau wasi talinga berlan kurogo. Anon rai bola. Kundi lang kau mesti wasi nunggu bola na ule nunggu bola. Ya na Leni bola last nangona loneliness kalau maikina au baka samtanga mai koni nanda bina kata tunala ona lai social lai tamusut pira to robo nanggu buli mai kiwes ndo nangona siapa ndo bia siapa berta ofsa sini na reida na tangan ni nangon tangan ni ndo ngana kenele Yuri bango sarang ngontangani I look forward to Susanna's letters. Oh my goodness. Ya nangono sangai otikina na ka nangono sa lomay kinmay sawani. Ungay lomay sawani. Saya liyo Susanna kisawa. Sala ko inatangguha. Kaya nga bango biyo mistyal kana. Tanto na kabi na nga niwayali. Kawati ko talaga ako na nanguna dapat tigil Susanna kisawa. Susana sotut. Karena posole bunga ni tamata. Ya. Tenak. Iya. Ako ya. Tako ya. Totoka. Isa nora ka nung pamadalta ka maya ni o nila ki fomono i kibis ni o ni ngay ngwane leon dondua
Saro tu muni wakana tena kena ave na ibola yang palete ni ngase nongon sala ngamo sa malistal kini sawani morong itala no tu mesemati ke muni leso Indo na itan no ya ngai tu no me oko ya. Itan no los ke denga. Awa ya Lagono ko wasara tarsar le sabi Mrs. Tisawau. Wasana no mati ko na nito bola-bola nangon na ya. Iya sando nanu minakatiko. Iyo na okay, te umanda mi wam dal takamanda yo azuru artu duru na tin kadio wasul kawalo o Mrs. o Miss Pakatale. O kitu ngai duru ani na 5 bulo yo mbaki walu may sawan. Iyo ni sale la ko tik me sale form 5 ya ke nanguno ya ke mami runa mbaki nyo ndana form 5 ti ko lower 5th upper 5th ndambe dana sine Cambridge Utin dangai form 6 dangai ndambe dana New Zealand University entrance yo sale third mele katulu ni yoti ni term ni buli ni empaki meu ndambe me sale utikina sine mele dakina sine Cambridge sa Sulawa. Koya mani sini ubati abinaka na yoti na yoti ni tomia ongelinda mbeda ngai inatabuang ko ibinaka ningai we bose kita ngamis Charlton mulai duru inatambu ave endona turanga no Mr. Joyce principal ti komena tambu na au sangelo yo ndondo ngana iteuke ongele form 1 ti komole inda mbeda kana go yuwi yo kwengai leseno nongo ilalango di komikiwes me lestaliani sawani saya leo o kwendo voleibol yendina andu talita kana batani indo libungani o kwendo e koko buana ndrami ngau leli nandina yo artu no kutu bu mingau benar lugi ya okay au mani buling ame sawani bakindo may natambua sange le daka buling kasibuli sange ndali daka nanda Lapena University sandangai le ngasini buli mai ne ina sakwa kwembe ngaya na kami utko membaleta na buli Sa vinak bakaliw. Tali din roda buturoro na gas ni bulgo o Miss Charlton o klani bunga bike mami ngay durian sa chiko nga na dom na Charlton dom kimem sare dengan kenay tamba yebi kim raw na maraman raw donya sarangame nanon na bibata bulivi Miss Pakatale ranio wasembek ngayon dua na kaon na numa membaleti Miss Charlton in dua na kami kenay hindi bimbeka bike muni na numunia si politiko oh ya untuk sini untuk nongone tani Miss Charlton nongone tambal tangani o sabos tebo bidang ikisawan Angela tenda po da assembly ang itu ni bango itu yani muro kami na borrowing and lending Pwede mo mate, o sindi na numut no mentala waki manta, menta wawa ang dumating to that. Patingan to that, go and pack your things. Doon nga na saan kayo pack my things sa nga po hindi na. Do atay sila lang siya. Kinangikani, dapat ni katagiyaw na kabango. Yan nakautali taki na. Nisa po namin na report Untuk dia beli kan na report, mereka nyukila di kantin. Untuk dia reda na makin, mereka nyukila di kantin. Nikila ni pina kadaraw ni nikin. Ya mandar ngunusun berakin yang lingkas ni bu. Misalnya kayak yang sibili, opsangi kasar na tahu na kakak bi beli nikin aku. Kaya dulu bikin mami, kau ngurus susah na reda ni bos kayak susah na misawan. Nung gaya ni, matengan itu na kahit itu na may biyaw. If you were here, apologize ngami ako biyaw. Misa nung friend sa huskay.
nakena mustel tu ngabua. Dia na sawa. Iya lebang kerata la kudu begini. Dia. Yo kira dan ikilang apa ni kira mana tarurua. Kira ulu bintala tarurua. Ya okoe mai wantin dinati go. Na tinana itu akan. Itadi. Itu itadi. Iya kok sih dia kira. Benaka valeu. So Miss Charlton, so she has a heart of gold, Yes. Chico na nona itutu vangas ni vule va kumuria na lawa mbeka mbiutu se chingavi kwa na nona vena numi toto kandina. Tava ni na numa sisti sawau. Na. Iya. Ya na casa Miss Charlton na kau talita ka uwa kumputa na nung kumbula tu goko. Na kau mai rawat mbeka na nung gose na nunggurai membaleta na the way we should lead our lives. Me kene lako tium beka kene itu tukuni beka baba langi. Lako kede ngamai na ibakarone kena veitumbe ni Miss Charlton. Kema mi rere baki koe, kema mi se baki koe. Ye senga mandanga tali takno na bibata ulivi na ni kwendo turi o yo tikru na kala silima. Ketu ngai tikru na kala silima ya ketu lako dake sarai na form sandalai form 5 yan lako na form se form 6 ya sango leo koe. Yo ketu turi ketu tungai na English o Miss Charlton. And the talita kana matangkali viva katabuli ni bosa bakabalang ita kababi kenda na opo na maramangko kina nona na libuni kaka na roni o timbakang go en endon bulan ni una pamadal ta chiko rida membeliti ko itu na kau sintalita kabwa itiko talanga na kau talita ka bakadore na ni mamimbula o ko endona ka mbimbi bua menda dina en nonda vakavaka. Integrity, quality standards, me tiko, sam, okoi bakanda boratu, me na nonda vakavaka kede, me tiko en kena I vakatanga dengan desare vaki. O na dina en vakavaka, ya lako kede ngama ibi Miss Charlton. Na bosa vakabaling ibi vakatuli vikino kwa, ele da kosara mi ke mami nanguna ya o kila sani nange miri taltikum benga nangai muri muri meviki mai ya mai na kala silima ya kim sawili katu na senga ni kabon yung gabi batabli tingo na bosba pale senga ni o sabaka u le kota tiko mai na kaindo bi batabli kina nang kasibulingo kim mami wili kornei bola vinata korse bola tuirana do bola rongoliwe Robert Louis Stevenson Charles Whittaker kedad tali na novels kime mitsa wili ka tu kim se tu na kala sila lai baya kina kime mi tali tanan drama o ndona marama minista bakati ungo rendo nandon drama beto foi drama herself ya ko ke ngam me wana na bi bakati wili ni Miss Charlton do tukuna tunga kwa nwi singa na kame mbali kima mina ngone leo kena nema mbiki like kirna na dhurbo don't cheapen yourself that na matangri tala no wanda sindorong da biso tala nang gasniburi ya na marama go sulien no nandi na todo kima milo tu na singa tambo be tin na kalo krendula ko na tala may ndawili miyo au gendo ndivo wakasama tagachigo na maramango ndana mga sini na nanumaya senga kwena nonda mbula todo spiritual development intellectual development kena nonda character development da kaba kede ngaraba kede babinak kwenda nanumi kweti kukin binak sawa sa toto kandina. Iya, o maniro no numalis na katukuno misisiwa timbawe ada butal ngo no na kiro me bital no katal ngo misisiwa timbawe nya buki kwatal mbek ngai na bangarembe kan na sekolah civic na no na laki buli ni silani o Mrs. Charlton
Mani nanumalis na ni Robitala no mani ni pangratan bek na ya kun buli meliti ko kina na vale meliti ko kina wango isa na maramango. She goes beyond her call of duty. Indaro ni kambia kay? Absolutely. Pasar nganggur. Santina. Obviamente kuna tal meu tomanangan do na katale o rida wa eu ngai kinda tala usalai oti mai na tambo kan ande sa oti mai ve koya eu ngai kinda tala ni usatu mai mbua sala ko ni nei bola ko eu sala ko ni meu mai buli buni wai and don acceptance letter mai na FSM mau ngai sin talita ko eu sini matanggali daga eu talita o sini men la komai sini so mo men don ka ko ya kai ba ko ya ni me vi ko sini mata la vivo se kita ko ngai dona ngai kindalan dona boni sat ko ni me vango susana so tutu if you listening wherever you are in Lake Tumbua quickly catch the next ship and come to the teachers college. There's a place for you. Ausanga mendela ko mikina ya ausanga be bulinga sini bulikina. Ya sa oti tu ko au sa bulit oti mai na tamu ko se va murir tu ngar no ngone buli makau dinak Isa no ngone buli ra no ngone buli Isa ya le usar ngabir no ngone buli ra postele bungo era banila kiyanga sari muri andoro de kae era she can see the potential in all of you. Saro tambe kami makokota na la wikim do. tadi Totok pakauti na kapakalevu na nanta relesi ya lani natamando o sena muma membaleta na maramango panangkas ni bulto vital ko Mrs. Charlton o Miss Charlton wasot endo na kao ana numa bula mesawani kena non rebitala no na gas ni buli kapakatalanga kena maramati na muni membaleti ko o na numa Vinaka nita. Yo va boto kalunga tesar beto vi kenda na tambangom kenda sur chome ses na 90s yo mbo wai alota kan yo ni sengon lele sat kito sendo visi ko be Miss Charlton na vale wai una nun ko vinaka chiki ya ilami aku sengon lele sar ngakina se buli chuki ne bio tani teru la ko mengila ndi kito le visi ko o kila bina ko chono na vale ni kito ndongole ni kito talo bet ki ko ini ngon lele ya no sing so chini ka wai na karvital nota ka nangona biu kini viti o ko ngai ko wase wa kinone ya ni vale so none ni vale kito se chingang ko vikito wil talaki na man na pusi ko ngi selia mai me o marro ko toka ka person na pusi ka grey ya se mon lili kino se ki kelas rua pasang wali kino ko misang wali South Africa pusi aki tongge mem marro ko toka me ado besar ni pusi ni senangon singe solmiki na kito sendo wakania chu komble wakana kana ibara wa bitu tu ma Miss Charlton ko endo kana naika tapi na klav na chu na maram tira ko na hikala lai na meto se watakina liva ana kando wakani kina pusingo ngona singikom var obu do sar soltal tunga mendono na kuro ne pusi na pusi ne Miss Charlton na zenona ko may kana tonga wa bizambenga na ba kasaw lakalanga kito sa wakani ko nga baka no da pusi tunga lago ibit kanga solngai no bona sudu na kanga chiku solngi sakania ra konge meilango ko usakala si lima tanga meilango na no Miss Charlton kanga lebu ondo no mga ni tonto visi ko wa
yung leila yo brevi ko esa kisar vale baka o kilangan yo ko gas ni buliu be wana maram tinang nakaroon niya sang kutala nga nalilu man naroon ni mamadal tala kina na maram tinang ni yase nga wala nga ni ubaya da wabe antita bila nganilaw ya vi mistal tala nakaroon niya da mistal na lili so kan sa dumi na lili ne iya nang yasang ko tumandang iliw na lili angay kiri mingi tomay ni mingi mesa liliway manu nga mesa o yo baya tarting awa kaya undo wakasatan nangona hangit ko ni may kinanamba ki tinkazi walusang bulkawal nangona sa aleng ka kin au nanuma pinacho na chikinisingan kito sa principal chikina may kurulyo au Mrs. Longabatwe Dema Roko Loma sasa kazi wakamauka kila ni ravile zeki ni usinge fomundu ravile zeki irna nungu tokai ni irna mandanga kora irna Senegal zara tua begitu nusa tampakan nata ni lo hole ni satu kuni mai di style yang komis charter kau kage au nanung rewang yung one lay yung to sikop kwa o kalong at sar ni o unto ni makna na meu mauro ni tikom o singwa tablit ba yo redan ni ko endo na marama sana numi kenda dina nanumi no nangkas no ngone buli o si me va me sango le mingi wase wa puk no na ya ni vale no ni ya wir no ngone buli kwa o kombanga ya urani wase Sa totoka. Sa kung kailangan ko na kadi wall sa mulkawan. Sa yo 1988 do koy marami man ni be na matintu da beda butumiki no o Miss Charlton. Kwe Willy me kay New Zealandia no nalako may New Zealandia. But to may South Africa. To may South Africa iya bula may no nabanwendi no the Lake District may Ayan, the favorite talating awa na daffodils. I wandered lonely as a cloud, both on high and all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Kaya Wordsworth, William Wordsworth or Coleridge or Toya, they are favorite. But then one in Lake District. Originally went Lake District. Here Tungilomai, South Africa, Balilinga, South Africa, Salong Sarmio New Zealand. New Zealand is Tundunian World War. So kailan sa malista Ngilandi, South Africa, sa New Zealand. Iya. Saan din. Sabi na bakaliw. Totoo ka sa rin, hindi may rong italam notakan na membeleta na maramanggo ni baka batukan na mawe ni nona may biba katablito ko ni buli bikem ni na nonongon ni buli may bakasangay talang takaminggolan na tikin ni nona italam no ya ente second ni rayda yung marutak sara na vital ni ko ni wasya molan ni na nona tumbuta ke mai ke na kay na numa membeleta na maramanggo ke na nona ya lololoma me bisulia ka na ya boleh matanga be nona pusing go baka samtak saralan nona baka nito ko baka maringgit ito kaya kanito ko na sadin ke na liba saga mindo no makamba ka na sui ke na be ka ke to special na ikan do kanyo ko na kalalayili sadin makanan tani ba siya denga kalalay wana Beleza, sangga
Anyway. Oh, kamatung namat. Oh. Karamba-ramba. Sandi na rin sa mundo to na sarot may bakante may nang bekain sul matang may nakana kuro. Kasi to nakana kuro kana vileti sambo number 2 saranga be mi chalto na pusingo. Iya. Nandito pa ka anak saya nggak sini na kawa ko nanding tanga na kinakakan. Sa totok. Yo, Nakalim. nandito villa kiro friend resar. Yang balta na friendship nga ni yang dimatain non raw friends na raw friendship yan din dami la rayway gumay dimatay. Firstly balatan niya ay ruta ka kan wala bisye. Kaya ko alay ko kinanong gay kere ngono may yon din dami la. Isambu ya tanang na na talaga nga ito kan neran. Di bila ada kerelat Liliwayman Aka. Sa totok tanda kira inisial Totok bakawiti. Ya na kena lista le na kornipul to na suka lista na chin kadio basang bul kawalu me bakani ate ko may kino kemni Madam Miss Bakatale 1948 o Miss Susana Tisawa 1950 so 48 and 2 years after gayo ni Malianye Wata na Cornibulia Setu Nangonaya was Antila Kumbao School the only school that was there for young women at that time na Cornibuli Miandoni Kimunrao? Nangona yakin na Cornibuli. We were the first government school for girls, Pero wali mo na matinto na garawa na panggara na Cornibuli Minonra Nangonela. Na kaya natuyo tayo yan dito Kumbao. Ano rin naman tangan Uwi rin na lot sa lako makot. Valentine o Lelin urtungan na duangan ng bure. Lelin o din ng kaya may Matavelo, my mother went to Matavelo, irana old Carlo, Matavelo. Yo te la Cornibuli tu ngai ka kwangeli lebis. Yo may nasese. Kwangeli tigo kinana. Yo na kilasus. Quando tigo nasese, quando tigo kinana Monicao. Monicao ya. Cornibuli ni Monicao. Iyo, Monicao. Monicao nga rangay tuki mo rindel na bin. Iya, rangay tuki rindel. Na loto sa sama kau na role me wuli dira na ngonela. Ya, wuli dira mera wuli na ena wambipi na India Kaya na kay viti na dilabis O ya upagaro tagiti ko mo vitero dilabis. Ya au sini vitero ni kasama ni ding tengame. Muna unang nagdaga sa tigo kino Dudley, yeah. Dudley girls, Tiga tengah kino Del Cusa. Sanjin. Kan lutu sila sa tupunan na rai, Ya wana na rai. Ya sini tu ay rai dapat lagi. Oh, andi tako ba gay mga turi may nang posible mga turang. Dua na Cornibuli ni ngonela biti.
Mera bakabuli tikira ratumberi kiri na taka ni randini vale. Mera wabuli na wasanga, craft, Tali-tali. tali, imbe, na kake tu haya. Kesa. Kesa. Tawan baka. Balete dio klau ke robe ke lani, kerong ke tunu mak mbaka di sacu kena top bure lani. Na top bure sanon dengan wirbe kena senior girls merdo lagi cukup kini dah kena top bure to kena bure babi. Ono numu to kaya lani? Iya, na top bure. Kento na 90s to singi to kalau kento ni nanontang kasnibul ni Art and Craft sama isa nga. Narangon na pala ba? Nangono singkay duren kinatin kaziwa wal sang bulkawalo sa chiko. Ano binakachuni kita sa endo babli tinatali na yava chiko gay yava pa natin kaziwa ziyo sang bulu sa siyang nindo nanontang kasnibul ni Art and Craft. Na nanumachu ka nanguna ni di santo la kumena period ni Art and Craft sa ngono to nga ni wadeng zangi weekend kami malak to weekend ang ngono ni talano instinct na kaya zakat asa ito ninto nang gasuli Art and Craft na minatin kadyo kina Dios nga bulka kina Dios nga bulka tulo asa ninto nang gasuli Art and Craft kina ngono sa duren kina sa chikina. Shocking. Shocking, eh? Yeah, Ovia wasiangan dona kan dua taninga kina nangun ni Miss Charlton ni kwe riva siangan dindo la kwe ni me sabaka au kila ni sabi bakata buli ditiko yao sangai bakata buli vie yo nangun ya kima mi buli tiko kimami ngono talang singi tiko buli kina asenga tu na specialist yo nakaka kaba na maramango Miss Charlton became a mina founding members ni sawani sa rino ko mengarabi babinaka na tamban kidanga na ate au kila niwe au kala silima ya onge kuneki na nongo talent ni drawing beleti Miss Param do na maramando wi katabuli dina so talena sa lesson na lesson ni yes o kwenga sulibu ameli bibi katabuli dina ni to art ya onge kilakina na totoka na bibi katabuli dini na vengarabia ndale buli kina na art ndale buli na music sini mebira nando the music tungo emera la ko in special schools ni music conservatories ko da kabo Miss Charlton ora nga nang kasni buli sa tiko bira na talent din bakani ni ndo wakatang se kilana lang ser erangay turikiman bato kweta lang tiko buana talent dia o kime mi buli de kinangonam handles from the Messiah kime mi lang ato na seriana for unto us a child is born what the buli de nangone ya Miss Buirabon ulam bilang Buirabon wakati solfa kila bina kung retau fando flat wa begitu nganan domon iya iya senga na sere na kaya wa kambimbita kana music kena art kena dance kena art and craft na kabagabiti na kabana na bau na menda mai tali na likuni meke na kavanda lako saranda le tunia na ndale tava umei zake ina wai me ina dhani wai mdaka wai Rosso senga wai ni kenrao zina yana kake viva katabuli do Miss Charlton me tozoko na buli ilomini buli na kavaka bully aku ni classroom all of the extracurricular activities yana kai to toki na bully misawa ni nanguna ya pinak
Sa totoo kasaranga ni voda bata saranga na be kai bulili wakavuli sanga chiko na kani ni takataka ni linga sera tali din lang sere au tali takapakalibu na kauni wasemi ang baleta na elibu bira na tikong goibiti na non rabina kata me da doktor bakambimbi na be kabaya na kanilanga sere na tali ni meke sena sibi ni sonangone era mate na tikubina kadalingan, right? So the talent, ragendo kandiba kating may bida na the arts advocates korchungo may biti me reda na tambalan di puli na kanalore me lore na sanururu me tiko na academic learning me tiko talanga di artistic o cultural learning me lako bata me ro viduru mi vinaka and na nonta baka tabuli de nangone ako beda tarongan kina nom donduirai na maram to na teka bumanda be mis bakatali me baleta ni onya minista ni buli me na nomure da ngona ya gambe kana nom ni nanu me na kana baka durumi mai and na school curriculum na be ka baka ngo me baka tukun molani de ngona ni elako na art and craft sa ngona ngani rangande tu ngoni sa siya ni dator tu baka bimbi na baka tabuli de be ka bango na tali na keskesa siya na meke siya na bulin ram gambe kana nom ni nanu me ka rama minista baka ni. No, I'm shocked. Ngayong sa tigo on the timetable, kasi nagkasi will provide taga to the curriculum. Kaya andun may provide taga. May tugon may principal ni siya ni gua ng kasi will tigo may bigotabli. May bigotabli na kangoro ni Suliani ng ministry ni Buli. Ono ni Stelt nangone kaya kinisasa ng kasi ni art and craft ni craft. Liko may doon ang kena marama sa ramay mo at liko may doon ang kena marama may one at liko may katira may don't have to have the academic skills but may tigubi ko nakila ukang nakina ni yang balabi principal Inlay rita mo na nanggito okay nanggito nanggito the much talangan nung tayo buki nung dakan sal ko na much nang ni ka I think it was a holistic education. Yes. Kayo ko believed in it. Don't know whether she was really good at it. Yes. She put her life into it. Yeah. Obviamente kuringan ni nakai baka rita katikwa ni o minister pagdeng na nambalet mandanga na nanggito o kamuti luring ay kya kenda nang kasnibuli liu tikuwa na kokua kena kila me rida o kaya senga ninduela ko may na ministry enaroni rido ko irang kasibuli sa tikuwa ko embo to ka bagalibuan exactly talente misa nakila nakakita nga daw ka parang kasibuli ndangale bulida nga nakachuli may weekend menda bakata bulida una nung kasibuli tiko may ratsuko na se senga talangay kinor na specialist yo vi bakata bulida na chokara vike na history na unaya se ngona ni noa yo ngono makaya yo sangale imbuta bio na principal meet so I took physical education autor na art autor na music yo metale o ko nga ko kan kamito takabio no viva katulid la ko tiko na kay lomaya o yo na nungu kan extracurricular activities ya ko era todo ko kina na viva katulid wir nangone pinak nando wakile kira na bebi kile bati kira pinak sa dia na saranga do dia na posible na saranga ko da buti na holistic learning non da rede ke na sana ke de vera na ngone to ko ba ko na ko bale bu
Misti Sawau klan sing sar ni ngone no ngono ni don makaya na geography kita history lele be kita ko rabambulu chuk mai sono no muni ngone buli sangol chuk me ko na bakumbula ni bula vinaka tangol chuk me na bakumbula ve kem do keda na marama ve lani mis bakatale ke Mrs. Sawau vida na taro ngali chuk me go bakumbula sar chuk me meriko wasi tirito bula vinaka Oh, correct. Vinaka. Sa vinaka naman iya badidi lep sar chuk na tar na marama ni rango iya isa totoko bakawati endo chuk na taro chuk mo ko na rindo mo ma ko mo torin kim do yan tundua taro chuk mo ko na what are your perspectives in light of today's change in education of Fijian women at Anditha Kumbau School? So that's a specific question. So it's specifically for Fijian women. Lava no mundo rai na tikina ya. Pero tika pun may lani nito we Miss Makatali sangay sumasarama Miss Tisawao. Lani, what are your thoughts? Nakapatidi na taro? Kanina. Nawaliw na taro matanggali. Sa taro pinakatalanga. Perspectives in light of today's change in education of Fijian women. Already na naman ni taro na taro bitu ko may batamba kindo nabi batabli de zakati ko yan sa kumbao. Batanim bitok ba o badidi. Change in the education of Fijian women at Anditha Kumbau School. I think with the passage of time, there's bound to be change. Natos na una nala ako pa nabibisaw. So nabisaw na binaka, so nabisaw na singsoch ni binaka. Kila doon bitalo to singi wiwasik to kino wo membalata na gas ni uli na art and craft sing madalabi o seta panan rendre tu asot kan ando chung no gas ni uli na kindadala nga sa seng taliro ni ngolmay dia tu mai te bag seta pa sa may lulungga kina nabibatabli di nangona ya 1990 kina 93 membalata na nabikawa vaya na kantali ito nga kina at sa matanga na art class yung kondo nando talita ka na nandroini na kahita doon ka tumaruta ka isang tungon nakalas menta ka kina sa mentally borbor to kina okay nangunong ko sa nagi siya sarbeka na sa babostar kaya wakay tekbusar nga may wana ministry tekbusar nga may wana matinto na kaya na raya may wambimbitek talaga na tikina nabulitara siyang wala ni bulitara ni sibsibi sa bir na matay maruta ka mandanga ng unong ko ni Saro ni Pitora na tech drawing na lubeng ko. Na lubeng ko lasalini form 12 chungo may sis. Nangono wabulito kina may dito ko ba asya nga ni Solibiki mami na option na making to retake drawing. Ayo wabi to retake drawing. Yes, sa sarto nga ni may na lesson niya. Then yan do na visa ubinaka. Okay. Na lesson ni sa Sulwir na wani huli may Anditha Kumbau nangunong ko na saro ni tech drawing will tal siya kina agricultural science tamo ko talaga na loman ni nonra electric general taura kaya yan lesson kita do sulto nga wir na dorbo singdo kemni na klabi na ka naitan ni na lesson kita sing sulwi kita menta tongka menta tingta ka menta torra fomo 5 ba ya mikor huli ya sa yamba kan na visa ubina ka ureza
Ianti takumbau meu kami urtor mai nasa na niu satu tumtal chingana ngono go endo na luben ko talanga ichku ianti takumbau. Kombe ngaya naroni somo tokina wala kala kana tarni badidi. Toka. Oh, ready binaka sa res. Ano bisa uyala tech drawing. O na agricultural science. Sa duro talaga na loman ni lesson niya. Meron din kita ka nangon Miss Makatali, na bunom ni nanuma. Ano buko ni taro yung olimaya. Ano buko na ni nonra. Buliti ko na nonda ng Leoniviti. Hindi na kumbao. Satu ko na mayaw ni na ron lesson niya sa duro may lom. Na tech drawing ka na agricultural science. Quando solito nga. Wera na duro buwe. Totokan niya. Very easy for us to rubbish what's going on at school now. Well, attend the city and you always hark back on what you used to meet. Since nakanda and the world weekend, sana naman sa luto song na ibagarang buli man na hindi takumbao. I think na kami na narita ko. Minda po hindi takating ngami. Whatever if they drop this art and craft or they drop that, maintain the standard. Na ibatangin din yung binaka. Kaya una ni binaka nandun na kao, especially na nanggito. Kalau nanggito sa gito nga wala nga na. Sining gito me o price kina. Ito nga mga Italia. Sini natutungin na daw araw tutuya. Kaya wakin na lang asere. Nasuko ni masasu ko may kuriguli. Borrowing and lending. Ako and ni kami daw ang bimbita kami sawan. Whatever you do, kita kan nandun ay patangin din hindi binata. Yeah. Nunggu talita kana maram India lawan ni kina malay principal. Sali kina malay principal. Nakito sote so na ilala girls. Ausan sige masaro yung irere yung gor na tata me ismen na maram India. Nunggu tabango. Oh, sini na kami maram India se kuran India se tapalal ismen. As long as dunuti ko na focus. Asa para kilatu irna ke balangin on ralo may romiturikan na pasawabi romiturikan na ka. O sawa nindo na kurigul kwando magabin na kan Fijian. So magabin na kan balik mo na ni bimbita kina vernacular clubs. Yeah. Pwede din na raw ni kilabin na. Ano kay kiriko may natoma na may so na kay nanumati ko to badidi wala may so na namu bakatutu belet dili usarti ko na non na wakasam taga bakam bimbi na taroya misti sawaw na ta mo ni nanu na toma na nga vital no sa ro ko na marami bitinay. Vinat au nando tenuno na reiki no ya belet na kanam bibi na taro ni badidi. Wakambuta yo reiti complete undua na wakasama taka wakatito busara na buni kana tau ya butaki na kornibuli sawani. O koya na imatai ni kornibuli membaleta na indigenous women of Fiji. To me rabaru tikikina na value takini na marama na kasaparita kawotyo o Miss Bakatale na ministra Bakatale eu via senior kwa wala ngaya au rida tiko na lebu na kai bola tiko na kind of the buti ba wasama became a minangonia that you are the future leaders of Fiji.
ambatan una ya se Fijian ya se indigenous io o ke wakain duanga nang kabu ni kurni buli me baru te kina wira na marama itoke mera viliu taki vinaka mera lako yani mera taura na nonre tutu na bonuera tukina yesa kene imbale ndondonu me focus ikya na me baka na mata tamba kindua ikya na nonda me baka kokotaki na buli membaleta ya io wakambo te sama iraramba so ke baka sengani ndanga ngaruna sana mai tutu batanga ke na any other secondary school institution any other higher education institution yo na don't bit katiko yo na nona raime na taro la kotime wana nungu tau me rangori ndondo no me ke kai nda bina kata sa tutoka na kai tikuni mai ni sa mai gaka na tech growing na ngone ke tu bul menanga kinu ke tu sanga ni tu physics teacher ke tu sanga me sanga na math teacher nando na ngona ke tu sala ko kina ke me ngeli inda mertigo na sine Cambridge we didn't have any physics or chemistry so we only ke tu nda na biology yo ngosa tutoka ke bakasa tiko tu zoko yo na kai mani bina kaniso na ulu bina kapat ke Juliana siwa timba orang became they went and got their bachelor's and master of science and so forth yo au nongurai when ILO Convention 169 on the rights of indigenous people kanda menda right ko ikya menda right veninto na kai boleti ko ikya membaletan non rangara bina buli ni tauke tiko kina na kalsara membaleta na buli ya au wakambuto kwe velu taki tiko na mateni tuiviti me reida bina kana tambana kedea me ndingi taki bina kwe velu taki ke na kai vivi baki tiko mai sawani me lako batambata yanga na bunwe buli kina the indigenous women sa senga ni ndua na rights ni indigenous people o me urida Sabaka anytime you nangunanga nda kota ka mikina tikina wo sa tuni banga o kanda racist. Senga ukila endondo no menda reida taltiunga ni ndona bonua yanga ya. Na baruta ki ni buli ni teuke ni marama teuke. Ndina menda tutu wata tiko senga ni reida sombuendua. Ya me kako ni nanu menda mbutu kasombutunga na rea baleta nonda bina kata menda maroro na kau itu kira na non rebuli nonda marang bina sa toto binaka iya binaka bakalim talaka ni bitu kuna mis pakatali ni toko na sarana ka sa tuko mayo misti sawawe no it's a very different angle ka may kinabalta sa lorito aning do I'm not a fighter for rights. We want to attack. Yeah. In we want to attack. Yeah. No. Dia na sarangani chuko na nondono na itoke wilkan chuka mikina na buli baka bimbi kan sarangana marami itoke and the sukalistal chuka menda raida se dava manda te mikina korni buli sarangana na ustu nanuma me to me tarana kabinanga ko ka usa marota kanisa wasera maya na biang bakin into takatiko na bana numini korni buli and then nando taru chuka vera na wikada na buli oti dava manda tau ya bukina korni buli mateni ngona se na dava menda takaba menda baka numulis chuka kina na ngona dava se na buna te bukina korni buli na nonda rede chiko na nonda baka tabuliti na ngone lewa keira na ngone toke na korni buli me ta kumbao totok bina baka lebsar oklen sa to sar chuko na nonda to ngauna to na ngwalanganin ko kina nonda to taro me baka ni lewo na ngone kedi tumtumbo era baka rong chuko mengo oklen dito sa rede china taro me baleta na what makes Andi Takumbao special to you individually
o klan ito sa o personally to sa tabuta pa rin maya so nakay to redakina yang goto sa naumana bata may nataro ya kina daba na mundo iba kasalam beka kasi daba na mundo tatandra kibeiran na tumbu-tumbu erti ko nangonong ko kir na ngwane bulian tita kumbaw na ngwali sawan sertip ka nangonong ko kinangono sa bermay membaleta ng bimbi ni non rabuli anak ko ni bulingo na anti ta kumbaw school na dapat so na ibakan dress na ibakasal mera nanuman day bakitiko eno bukun ni korni bulingo may sawan na katulad tika po be lani ang gaya wirtal be maramati na muni gaya batini be madam Mrs. Tisawaw nakalani Vinawale po nita. Paleta na nazamba kay what makes Auntie Tacumbao special to me. Ya usa kaucha sudu ni sengas ni budili chukin na may Auntie Tacumbao na maramutilanko. Awabulikina may naimbang kitin kaziwa wala sa ngabul kawalu kina ziwa sa ngabul katolu. Iya indona kay na koendo special kina Maria Auntie Tacumbao ni dapat tuto batik kaya na nangonenda bulimikin. Dona bosan do wale bu weekend dapat bimbi na maramai suturang sud maramai rendo buli batik kan na nomu marama na nomu andi o waliling tonga may na mata-mata klabi na nindot ko ni wale weekend ni rendo da weekend na gas ni buli ko le weekend ni tanto ndasa baliti reto na marama kanda buli watu bitkira kasi virtu nga ini na kasi bale waltu nga inda singi kasi vir na andi siya madawaro ko tekir singke na kininda sing vir we were all treated equally in the school ele rasing do kila ir na singi buli may Auntie Tacumbao rasing kila ni watu ya na waraw ni nonda susung ya na lomanimba i sawan era na numba kambalata ninda watabli weekend na vikaba kawitoke ninda na sibia bekan on the bar koroko yes kwa ando na kay special kinevyo na buli me Auntie Tacumbao kenda tutuwa take au leu talana ka beta ninda chuko nga wakate kenda wangone leu ngone ninda chuko bata imbure leu nakala santan do takabay au ando nga nunggu itala no wasabi waka endona lebno na kenda do wasitu vambure na ruana mbaki awabuli chicken man Auntie Tacumbao kito senga ni mazala buka endon be kana trial se test urto takapiko na gas ni buli na ngono ya na ruana mbaki nunggu buli chicken so ni kim wasawa form kimi gembure watsarta sing talindo na ndo menemi me gas to kawiki ma mechigolo mani na mamimbure ya kim tigo nga na ya na 1989 kena 1990 nangono form tolki na form wa ya sa ya ndo na niundo wakasam takalis no kubuli meso niundo wakasam takalis chunga na rona mbaki amblate asa rona mbaki las bet ni kim tik nga ba zamba na 89 ya nekin sa zona sa zavana mbaki sa sombe ka sa nambas na gelak menakay gi so non ritumbo sa totolo may bisa kuchira kito sangay nito ta kita chuka na siflo ko na tambasarera na matay ni block koruli bikim sangay lab manaya lab tu manaya ko kimiya to na langser to na ser ni ser bi ko na kinanganga na sangay ado may nangaw na ni vembi we kombiutu kimsa labi tu mana laku tu na lang sangay ado may nangaw na ni vembi yo na binonda chukunga wango ni buli na chukuba sambay kaya undo wakasam takalisu
Natapa madona kene buki baka nga nakasingi tuko no antisusi na drama ninda chuko korbuli tenda kende kenda chuko ba makitoka ndona kana no the flair for the dramatic and sakau tu na labi tu mesa mika mikito game lulu tu ni sawaru lako dari so tela de baki minggo na sige ya ndona kau do baka sam takale sia wa mbure wateke to romerani roktimbau so tale no bui zamba kito ka mbure watachukin no night time sa romeran sara ko sanga mikim lang sir ko sara ko solitude chung may bikiman Beda ko siya lang sir juga. Solitude ka. Ada mengo se 2-3 chung na ko mukun was wali la kon no head girl busat sa mi said ke mi warong chung ando na kay se bim special kinwe na bulme anti sa kombaw kim kanto no ba salabir na tumbu bata torna luben ko chuk talang yes bata ke rangon bera tumbu kem ni asyang ni buli may sawan may anti lakbaw ni kako ni lomalang kataka kimi kako so okay la ni sondo waka sometimes kumanda ni bos may na all girls bata sawo chinondrong hindi na sawo chin na mamingona ya chuko talanga nakakimro ni wasa ver na ngoni buli bata ke mami ala ko turuma watalanga nakabata ngair sa taka chuko imbuli kemiro ni wasa ver weekend talanga na buli uti chuko talanga nakakenda ro ni buli ta may ver na ngoni buli ra chuko kurung ngonongo o mambota ke kantongan ko ba salbi na kamenda do ver ngongon da ver ngongon da vital no intentando bata chinga na bubaling ko matikena keno chocho bagani ka ubeka na kanga nonda school moto nga ya ka pimpi weekend irno ngani bulla karbul chuko ngonongo but ke kanda mandanga na bulweti and then no machinga we always leave the world better than we found it wherever in whatever we do kombe kaya maramanait Totoka. Nako bakalib sare. Toko bakalib no murelesu kena no mubas talaga ni bakandre. Bira na tumbu kira na ngwane ra ba ko ramti kumahi. Madam Miss Bakatali marama minista bakadin parangan ni Osea ngamai na no muniva kasalam bek nga bira bek nga ni tumbu erba korong cuk mini ku kir talangan na ngoni buler se buli tunggu yang tak kumbau na ibakan rese ibak sala bira na bimbi di nondra rede na nonta kurni buli misawan Inat. Dahulu nang sa principal hina. Teng ngano sa ultimate kinu principal. Liwir na all girls. Sarana numati ko ni nonda kurni buli sawan. Hawag na katame kaulay na. Mereka tan nonda baka sama ya. Sin nonda kurni buli yang kita kumbau. Mendesanan mutu. Me reserve yang kita kumbau all girls. Teng kila kita serangan all girls kau duduk merah na rei bawa. Kau tiga bir na rei ya. Mersari te tiga bir. Ni nonda kurni buli ngasawan ni. Ken tu na kau rasa ada teman-teman Indo telangan gas ni buli kena pintu pola lawan. Sini ngoni sini olga. Kurang bukan tu na rai leka batu ya. Salawan yo kan maram India. What's wrong with you? Ang ko wrong with you? Yo kan maram India mo. Ko sabi nila kata melewi wise ta kasi belum tak talamay. Nalangatin istere na meke na ibuli meke tale. Yun na kaya sa doon men biya kami total men total kabinak. Minta kako dia lelai. The journey. Talagang tingay, it's a journey that you have to keep up. Dahil linggo Miss Charlton, sana ko talagang may na Miss Charlton ko. Raya.
Dia na sa. So I think we should have the courage to to fight for an holistic education. Yeah. Nakabakalew. Sa totoo ko baka hotel. Lew sarch ko na puli hotel rasya macam minggo. Wako binibinak sarch ko na baka lewir kaya na marama puli hotel nanti po noni siya mati kumikina. And kaya baka binibinak tagiti ko na nung nibingarabi kaya nung nindobi na numit kumay. Verto na gas ni buler to bingarabi ko na ngonong ko. Kaya bito ko ni verta lang ni tumbo ya. Rati ko talaga and nalupian rin ng ngonong ko may anti takumbao. Nakapakalibo marama minister pakademo to sanang wala sila ngo be misti sawaw nakapuna no di ride kinaya. Iya binaka ndo nakao vietu kunna membaleta na buli mai sawani koya wandonwe au kila ni ureve tiko na nona numuni mai wakai tabi tiko na buli uti mai sawani ko ningwane sarma viketo vike mami au ndoko kasar ngaki na waka binwina kataki kimuni kede warai takatiwa endo naka kena ni rongo de tiko na bolsa to de tiko na marama minista waka dengui wasotiao waka dengu au nangai tiku nendo naka membaleta na waka dengui ya yo waka buna no na waka dengui because of the philosophy of education. Na kanda kema mi embulo mai kino sawani ni ndo tukuni tuwango kema ni kila terisi ni na education na philosophy na free kila you educate to liberate the mind yo koya e bosa tiu kino vaya o kila ele wera na sinitalita kana kai tukuni tukungo marama minister bakademu baleta na kai bakarita ko ni so sana nu mga mera lewaya ni na kornivulio sawani yo ke baka ni kilatiko na yana kile seranga ni tamai sawani na marama minister bakadengko o ko ele telanga na nguna ki baleta she's got the freedom, she's got a liberated mind o kima me tio ke de weekend ya darao ni reide na be katudoko mai na veia sana a tudoko ngai enda kila rao nanguna mai baka topo takatigo kina na nuclear weapons na nuclear na orna matento faranise a minister tiko ni education no na marama minister anda te vital no batatigo ni singeni kuwa yo ni liu ni trade unions ni teachers unions aungai luta kana na tayambe ngoni sa na tayambe le bundondo ni na leo ni tamata ka ibiti sengai lourai pakandu ibiti kana leu ava kana singa ya that was 1995 yo na maramango administratiko yo kimemina unionis kemamia tayambe yembalete ni nanguna ya na minister of education, science and technology atu da ketunga imbatinirara le sar-sartu ya ni na marama ministango ayo ni revi ko ngaya usanga kadiri ko melei bosa kona nona bosa ngaya tambe tayambe batike mami mani ungai o tinga usale ibuka meula ko imbosi ndona bono ya sai bura-bura ule sumaya usarunga sa siningai minister o no friend baleta ni ko tayambe batike mami na unionist na tigaya baga siamba kan ndondo mutu kuna ya upa ni bosota yo ya e barita katiko na totoka ni wakasa ni maramango me me to defend me barita kanandina ni sindondono me menda ngalutiko ni mai waka tobo takatiko na nuclear e na nonda wasa Pasifika na matenitu France mai ngalutiko na matenitu viti baleta ni sa solitu mai na ilolo malelebu
mai wana maten tua paranice na rinol wirana kora ditu kina na ambit ali uveli tekti kina ngona ya siti bin rembuka iyo irana amingo debu nei la bola ko mai paranice ngona ya iyo minista gai tuwa na waka sama ngalala me totaka na vala me baleta na kena baluti na mai waka totaki ni nuclear West Pacific. Yo ia ubina katakina meu biuta au mbitania meu wareta ngakina ni ndotani nga na buli mai sawani menda tolea menda bekemni na sabuli otiani tol mani tolea me kakwa ni nguli lava ni menda to have an open mind. Menda reida tiko ni nda sabuli dona raya menda reida na vikata udoko nda tutaka na ka indi na kandondon ya na keni karumbe nga ndo nga nungui bakasala mbalete undu reida tiko ni sono nda la koya ni menda lai au kere na vivo sweti me utika utale na varete ikenda binaka nga na bonuenda buli maikina na nonda bingarabi na bonuni zakavaka bonuni zakavaka chukina ka yara na rida na lelewe sandina ninda na lei kilei nga kina na bonuni bingarabi kina vale yo na bonuni zakavaka ndo le kilei kina yo sono nanda la koyani ndo nguna ngoleani nambange mai ongai nang okoe mai rida na nungu na kaungan reba apa kai ndo teni bakalele na nona bingarabi pakai lulunga bakalele na bingarabi atotol nga nungu tarang nungu leo ni buli mai be ngai tukuna mo kwa buli mai sawani awango I was afraid you would say that baleta ni kerkere oi kotomindo ni bol ni ko kotamindo tigini pe pa mai rukun tebil ndo me bolaki ndo na nu ko wat kunani wa awango kotomindo na pepa binaka bolaba binaka non tu bingarabi mai sawani endo tani ko mbek ngaya ubia baritaka matai na me tandola nonda waka sama me bakai na bonuera sa ngol ke kina na waka sama ni tamat sintuku ni menda sa ngol ngakina ye menda bari vital wabinaka iti utalmbe kan do ni ba madalan do tani tiko te keni kerua menda tota katiko me kakuni do rere ni nda vala takanandina menda tundon donu tunga. And the third one, our code of ethics, the integrity na bonuenda vakavakina me vevembueti kungai dake na kuila ni sawani aku ambek ngaya sa totoo kabina ka magalebsar na natutubi usi binaka na kabina ni kuwa lele berapa bulat ti kumen berapa mara maro takati kumay na natutubi talan no na ken na modo ko na binaka na dindi right on di barita kamay maro taksar ni ranindo na ngona mito mintan bebata na signi ko ba ni binaka be lani na ni ro vitala no na buku ni non to sureti pat ke mai mito me biose na kabina ni kuwa ini sebenarnya ni may dapat na to vitala no ke bakai ti ko bakai dua do be bakam bulan baka kina siya baka binibina ka kina sa soli mo na kina ngona me metini kina na non to vitala no to wrap it up me baka na kina dapat buti ka to buti minin stauta me kandaw to wrap up the discussion. Pinaka, darati ko talbe lani, ngayon talbe maraming minsta bakadeng to gay ngayon talbe misti sawaw, misana may dapat kina no to vital no to tokanggo, ena kami ko, nakalani. Naka ono betor bangan nang uno ko me wabri binaka be rakyat na nang kung gas ni buli may andala kong baw to kita nang kung gas ni buli liu tevo may be mis longabatu mis nayanga rokombo nayanga batiki mis lobontua orto kita lang gas ni buli ko rang karabie karena nang kubuli era susungi au miki kuruli mitala kine so sara mai leka Mrs. Malakai sa lebu sara Miss wasibina turang ani tonggas ni buli na
Pomono. Vaviri vana keda ver nung gas ni wuli may kurbuli. Hira kede ravuli batakiao may antisa kumbao. Era nunggu izamba, nunggu classmate au sasa buto chitokaya na nitu head girl Romerani. Artu kita na nunggu leon kalasi class of 93 and 94. Kawakata lagi na una babinunata lang irto na irna all girls. Balatoya ususungi na loma nimbay ni ACS all girls. Irkezi buwana maram tinago irto keda na nona izamba ustongo antisusi sama ilang kayo no miss kiyon baral so lefuta wabiduna keda bira yana bunung kukani minta nan macho keda dona buwal minta kakun minta do birong rongozi birna wane rapuli chui ko rul na ko erlang gasti puli chui ko comeback na nakao musat ni binulu ya nakambek na ubi baritaka nakbali sarlan nakbali na numubi ose terungol sarang gobe madam Miss Pakatale dangana nomu wasa ngasi wasa ni babi ni bila kambeko ni be wasa na kabi na kaniko Obvio nang avira to nang kasni buli. Orto nang kasni buli. Paminju orto na atong duniau. Au yang pagitini kawalu nung tume yang tidak kumbau. Ame lago batagi na nung kasni buli nung lago le sumai. Lago in Islandi le sumai, lago i Kango le sumai. Lago batigi tini kawalu na yang pagi. I was part of Andita Kumbau School. Ngunang balag nung kotiyaw tanimikina. Extricate myself. Nuana kau roni talita katigo na kena tara na swimming pool. Paltango na ka Andre Revikito na kataka. But I had the support of the parents. And ni sa awit na project ni All Girls. Arangay kita na parents ko arangay taraki na swimming pool. And I believe that Andita Kumbau School has a role to play. Tinikina give the same role, but it still has a role to play. Yeah. It still has a role to play. Sure. And I wish them luck in their endeavors. Unando wala tagatiunga. Yeah, isanda taka na athletics. Pau sindo lagi ani sawan. Au sindo tagi sawan ni ana tiele betu mai loma. Tagi sawan ni lotu. Saya pun ben sawan. But I still find myself I'm general. Minister Bekai. Nunca kunika. Rung kita mendengar KS KBS. Tundun mu ceta KBS. Al santa ngalutunga. Eu na nungu cheering o KBS. Eu vou lhe KBS. Yang gain total bagana kanu neutral kina gain neutral wir na kuribuli teleso. Oro kuribuli ko siang usintro ni neutral we. Andita Kumbau. Untuk ceta ACS na nona nikani. Athletics. Usini do ceta kwa. Kasali tu mayo natambua sio steno na kuribuli may Kurangonelo. Nakaturiyaw. Yan ang musing abiyaw ng Rosali Binikin. And I'm musing, but as part of that, yeah, I never show that to give me loyalty. Sampai kaya kata itu khusus.
Pabengaya ubia borita ni do musbiao. Sa But if is tas min 1 year, bia uya santo na portability le kita ante sa kumbao. Good influence na that. and then Ako yung kaya Naka, sebenarnya kembali Sara, Madam na nomu wase mai klani laksara ngame lo mana nomu ni saudi taroya no buku ni be liuta ke tukin ona seka ni bakari ta kambe ka matana votu na vono ngoli tukin na nomu ni ding ding ya sana kilatok ngane lo muna be kai tukin na buku ni nomu marotak ke bakai ganga itu no korni bulo digitaka se ke bakasa mani lain ruka sana stop tok na nomu rarao ya sana rarao lotok mbek naka bakali besar nak bali utal nga eno kuike mamike na buli oti ke mamina warong ti koyan eno vukuni no muni bin karabi mayanti ta kumbau eno no muni abuli kina muni le ngas ni buli tal nga kina kasusuni tal nga mikina no muni ngonele olani yang ko sarong tal ni sa buli tal chuk misawani na makumbu muni atau to ko baka oti na kena sande oti ko na visu sumi binak bakali besar Nah, kung sarang wali sarve Mrs. Tisawaw to wrap up our session. Pinakawali. Yo, pinak o matay manda ng kuwa binakabi kemni maleta na numuni na numa may takanang ko au kilani baka na numini ni kanandola na kornibuli na karuni o koto Yo kento sampai tiku ya sandu na katutok ni may dakatiwa na bulo ko to binaka ko levo binabaliw tala na bingkarabi beira kede na boni ngone le bulio timisawani wabin binaka ko levo beir to zako may ko ngone sara ke beir to na sangkasi sar una numutingan de sa kerong gasartiko ke tau fayetiko tale vida corto ngase da kesartiko ya na uyo ndo na nungu wabindwina kabukalibu niko ni nasenga ni nanungambeka iya na singa nikuwa ubia wabindwina katakita ufa wakatale wakambimbi sara baleta na nona biwasi na singa nikuwa endo na taro no munia nia tarongi kwe kinaya pakarita kamoko na biau endo na iwakatangin dengende ni rai nanda kaku nindo wiwa kan duindui taki membala tangan bunwe ngoleva na londa membala dikenda na itu ke na ulanye au babindu nakabe mis wakatali nawalebu nakabakalebu na raya kwaya utukun ken she's really got a liberated mind and okay na viao ya na baritikisara nindo tamai watake Miss Charlton yan na wabindwina talanga di yanlani baleta na lebu ni bono kero vinkaravit kumikina ya domingo kwe sena tarong tingo ko na dambe kasi vakavatinga kino kan mbini wanengo baleta na maramatina na sa may tiko ivale sama sutini lebu non vila ko yo se yetinga ko tikira na civil society organizations yung ko nangone dua namban dua eu sinimbaleta ni lube nungu tokani binaka o yo kwatalanga nungu tokani ngwa nungu bridesmaid ko en kasivia yo baka mo wiliu gai nungu bridesmaid na maramangori insta ko kagin o pa via babi binaka kina ni kero umbula binaka tigo ngamay nangonango ya she's done a good job with Alani. Thank you very much, Alani. Na ibagarita kibina ko kwe bikima mina na bulioti ke kima mina takatu na marama na durbo kima mina takatu na NGOs sai viki na wasa Pasifika batano ngonengo endo tani saran vingaravi endo bagarita kabina ka bakalibu Kwembek ngaya una ke boka binbina ngabali wir tale na warong tiko mai nuita kania ni sana reden na nguna binak en nguna ko indina ni mai tumbu kikenda tiko COVID-19 iya
baleta ninda kenda na buli tingo ninda buli na bonu enda buli mikina o kenda kila tinga weekend enda na roni uluta na vika kivenga e la kumai e ndoni kenda baleta na kena non da varau teki me korni buli a varau teki kenda to be resourceful o kwembenga and to be creative and innovative o kweo wa vinaka taki sawanikina vinaka bakalev sa mundo vinaka bakalev sara vikim do keda na marama na mundo seleto na mundo ngone na kabina ni kuwa kime matalau na rongi tala noa na babi ni vinaka na loloma sa ron tumai na ibata ngover keda na buli oti na veste bit kena veste burubura so rasem sarchengo Amerika lita kirto chuko na marama ni ra wasi tirito binak bale betul berdidi na vital no cukup main sema tiku mai lebesar sema cukup bengo isa toto ko baka oti na non rasema tiku mai na ngone lewa ke rakeda na dui non rabu vale sa ngol tu ngamen ko na loloma o klanio lani na gawa sembe kan dan tiku tel ngango Dr. Tamarisia Mbaki na kabaka lewo madam meresteni balele buka na ya versara dulu tu bengo na non baka vinaka deve ke sarena veka to me wase vinaka na sinu vinaka ni ko me baka tu no misisti sawau na tikni singa do do me to vital no na mateni madao na buku ni o social ko melo me o sakachu nga bilan me bula ngango minto nga sing na bula ngango ko to o samar taksar ni may baka batukan ni sinu vinaka ni ko to sabani ni vinaka ten vikem do keve na woni bulango do talango no may muri lang kay ngol tiyan bisure bikem do mingay minto talan na to bitalan no Nakabakalev. Naka. God bless you. Dumade. Naka. Kalungata ufa. Kalungata lang. To you. Love you. God bless you. Love you. God bless you. Okay. God bless. Naka. Isa. Bikam ni kaya na siya matikumay. Bye, Alani. Kita sana baka mo dito kanina kim ni kede na vi kanina ni sama tikumay kim ni kede na buliote baka ni binaka na no ni tiko na bunada banga ni bin karab tiko kin na katu ko na lani at ko mo ko na non to moto ni korni buli leave the world better than we found it. Totoka bako to ni taka ni vital ni kuwa and baka na kata kikina na tabi na banga so weekend da ngoma da kaba na kena ingu todo ko sana. Asa bako mo dito ka ni Hawaii, do mo de manda ke sana dolo ko na rara ni wanga buka, on lang ngole ni biti metonga li vital no binaka na dona valni kana totoka e suba. Binaka bakale. Ni ina makete. Binaka bakale. Bye. Mwade. Isa. Okay. Binaka. Nakalang. Oh. Okay. Mode. Bye. Bye. Bye.